siyabonga abantu bedla media sicela ukuthi subscribe and follow and comment. Okay, and ningakhohlwa ukusubscribe manibukela ivideo niphinde ni like niqhubeke njalo nisifollow. Angilithathe leli thuba ngibingelele ababukeli nabathandi bedla media namhlanje mfakazi. Siyabonga ke kubabukeli bedla media. Siyabacelela ukuthi ke idla media ayiqhubeke ithuthuke. Bafowethu siyacela ukuthi ni like ningabuki nje kuphela. Makwenzeka kufika ithuba lokuthi kuvela iadvert while usabuka ibuke leyo advert leyo izokwenza ukuthi abafowethu bethuthuke yenza ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili ungashoni phansi. Sithi phambili ngedla media aqhubeka kanjalo. Siyabonga kakhulu. Sekukushe uphande kade ufunda khona ukuthikika ndiyo kini napasabona ngahamba ngingakafiki kulesifunda ngalongiya emzini womuntu ngidlula ngithi ukusitozana ngapha longidlula la ephokeni lakithi linomkhokheli ngeke ngidlula ngiyala ngabangenza lutho ngathi ngisithela wafu Asabona ukuthi abangihlala uhlangana nenkonzo kule. Kaloku ngiphange ubhondisi nobhatala. Nekigasi phela kanje. Wakhipha umfoka ngapha uthanda izulu. Ungani? Uzokule kafa. Uthe uyafika uduba inkonzo ethethe amanye lapho amampondo yathi izakoma. Kodwa ngithanda ukutshela bonke abaphathi kwami amakhosi bonke ukuthi afike ngosuku oluthile siyoxoxa le ndaba iyaqoma ngalelo langa uyazi ukuthi isho ukuthini umuntu usho ukuthi uyikhetha mina inkosi ngalelo langa ufuna ukuyikhethe khona onke amampondo nalo wakithi naseqawubeni wathi wakithi uhamba nje useyenza abenza amakhosi unahamba umsokuru hamba manje mama olesithathu ekuphathele ney'nkukhu ngatazungile iy'nkukhu ngibona ngibuka ngoNovemba nje ngiyakhona angifuni-ke ningibize manje futhi sengitshela ukulo ningibiza abalenisosasona angibizi ngoNovemba ngiyale emampondweni la ushemba wayithinye khona sesifikile sifike endaweni la ubaba angazange khona nenkosi ingakazi ibe kunyaka ajabula kakhulu amampondo yaki ajabula ngiyabelani bamungula kade ngotongo zeyabe ngapemtata kutheni balelona thina balezahaba besithenza uphenduka thina wona besiyapha niyafile hayi kahle siyabuya basifuna bonke ushembe ungenele khona phambili bathethini izikhulu thina bambo savela kude ngaphesheya kothuke alwazi bakula sesikoleni ngaphesheya kwethuke kushabambo esibene kuwo abathengi basibabhelana ngaphesheya kothuke bona lapho awuthishiya kwenzenqa masifike eqawubeni lana njalo yuthi-ke uchief osekhuluma ukuthi ukumkani ukhuluma chief uthi chief abantu basezulwini abasezulwini uyibonile imvuzo lana ngolwesibili lesifika ngolwesithathu ngolwesihlanu iyekile nje ngoku bezapha uyabona ngiyakuhlala khona yamini wangivimbezela mhlawumbe uyeli wangivimbezela isitikisiki konkosikazi ngibona ingivimbezela isitikisiki bashayela balahite amampondo licela imfundo licela imali licela ubuye nemjahweni ngabonje yonakile indaba manje sebeyayazi nalonto kodwa wangiphoqa umthatha sesifike khona umfana usekile uzoma lethi ngomoto eyibuke enkulumoto eyihlekele moto eyakho
ya umfundisi wena umfundisi okay ungahamba kanjani imoto nje ungumfundisi ngathula wona iyangibamba lento iyangibamba ekwedi ndiphiwe nguyesu le moto nawe lesuto oyifakile ekayesu ngiphiwe nguyesu ngathi yabona wena uphiwe isuto ngaphiwe imoto ngoba ngiyashumayela ngale moto ngoba ne ya abafika omunye umfana wayezogijima akeyimele moto yele moto kucela ukuthi asho njalo-ke mafolo ngada asikaye mafoze akhona aqhamuke njalo ePort Elizabeth sezoleka yonke indawo sohlabile umkhosi ya la emambondeni ya emambondeni ngitela umlilo wethu umlilo yazana ni hayi sengiyakhuluma nje manje angisashumayela konje ukukhuluma nokushumayela kwehluke ngayo uyashumayela kwehluke ngayo ngisaqhubeka wona le ndaba phela akwehluke ngayo ngiyakhuluma ngiyashumayela nje njengoba ngithaphezulu wonke amampondo ngisefikile emampondweni wena uhlelile okohamba nathi ubone imanga ekugcineni-ke indawo yakithi kusethabani Dabani ufikile ubona Dabani It's
noma lokho kuyezwakala kubantu baningi kakhulu namhlanje angazi noma bayezana abantu abalapha esithini kuthiwa ukuphela lasunini yokuma isikhulu sesikhulu uMikayeli losenkulu kubakhona losenkulu ezibili yona-ke yoma lapho iyehlulele abantu izwi lalithi kuthi-ke ofunyaniswa engalotshiwe la encwadini ahanjiswe aye kulabo abangalotshiwe abanye abalotshiwe ngephutha abanye abalotshiwe ngoba bebabi bonile abafanele ukulotshwa kodwa abafanele ukulotshwa basebelobeka-ke la encwadini le ngoba izwi sesizwile lithi lokho elikuthethelela emhlabeni uthethelelwe nasezulwini hayi angikhumbuli ukuthi sihlangene nezulu ukungazi kwethu ukuthi asihlangene sicabanga ukuthi asihlangene kanti kukhona into esihlanganisayo nezulu esingayiboniyo ngizokhumbula ukuthi ngijwayele amanazarethi kakhulu ukumbona ubaba omkhulu nijwayele ukuyibona inkosi yasephakameni ayisekho niyibone ikhulume izinto nimbone ubaba omkhulu makhulume ubaba omkhulu akhulume izinto ma kudingeka ukuba kuphilise engasekho kule nyanga kusho ukuthi ukhona lapha ekhona sihlangene nalena iyavuma uPawula ithi verse 12:14 sahlukwe sika-24 uyavuma verse 24 Nation leshana inethemba kuthina abalifumayo nabo nokuthi kuyakuba khona kwabaphileyo kwabalungileyo nokwabangalungile nalapha yakudanyela kuthiwa kodwa ngaleso sikhathi aqhamuke uMikhayeli sezokwesilela abantu athi wena shonale abangalungile bayo endaweni yabo abalungile lahlabelelungile akulungwa ngathi akulungwa ulithetho yona ngathi ufika nje utshela nami umbono wami angijwayele ukubonisa ngayibona ukuthi inkosi yasephakameni endaweni ingathi validi inesanga kodwa umila esangweni kuba kuhlelana bakubuhle lo isafeni kwakuphila isafeni ngathi uyabhala inkosi la ingenisa abantu kuleli sango elincane ilibakhombisa ithi ngibona abanye besekukhonjwa kuphila awuphiki fana awuphenduli lutho uyakhonjwa nje kodwa nawe kufanele ukungena ngakhona nomunye oqhamukayo kuba kanje ukuthi nangiwangani nalapha ngiyasola ukuthi ingenisa ngakwesudla phela isandla sihle ngiyasola ukuthi ingenisa abantu abalungileyo ubazi ukubhala uqhamuka ukuthi lo ungenisa babuyabhala lapha naye angimazi bayebhalani ukuthi ubani ngene ngapha ubani ngene ngapha angazi kwakumbono nje wami phupha kodwa ngokona kuwufakazi wokuthi ikhona indawo esofika kwesibili singemi konje ukuthi naye ndawo ngani angizwanga lutho kodwa ngathi ngathi ngizoba ngathi yakhanakhalwa ngakhona nayithi sibili ikhona ukukhona ngizonathi kuyakhalwa ake ngala ngizwa lutho ngabonto nabo bakhoma ngathi singelela bahambanga kahle-ke kuthiwa la kwawuthi unethemba lokuthi abantu
bayovuka eSpain abalungileyo nabangalungile wonke umuntu uyovuka. Mina ngiyavama ukuhlusha abantu bangaphandle mina bangihluphi-ke bona ngiyahluka asho wonke into le mina ngipholwa amadoda kade sifunda ekuseni ukuthi okubovuka beyinhloboni abantu wasekorinte lapho zesintu angifunda Korinte 15 verse bokuqala kuthiwe khona ekuseni bathi abangazi kahle nabangakholwa kahle uyovuka nganhloboni umuntu uyovuka ebethele inyama na uvukwa emoyeni asizovuka thina sivukile inyoma zethu khona phela uyovuka ngomhla sekuthiwa abantu bonke abeze bazongena ezulwini mhla besizwe bonke abantu igama lakhona kusaningalotshiwe bhaso ukhala noma yikho indlela mina nawukhonjwa khona wazi ukuthi angikhonjwa ngasekuphila ayikho awunakuphinda awunakwenza uthuthuza kuyaphinda uyokusha ngaze kuyashiwa khona noma kwenziwani kodwa kulungile khona okwenziwa abantu abangalotshiwe ngala kulungile ngala ngazi nabo ukuthi babhulashwa bezweni kodwa bahlala kahle ngoba leyankosikazi engihlale ngikhuluma ngayo yasempaphala sengayibuza ngathi wena-ke mama wakholwa kanjani uthi wo mina lapha ekuseni bengiyithi igosa ngathi ikhundla lezi yabona kusamkhokheli-ke wasechechi ngagula kakhulu ngafa ekuseni ngelinye ilanga ngo-9 ngaze ngavuka ngabo-3 wavuka sekuyilezi yikhathi selimbiwe ithuna lakhe selifikela okhala selimba abantu wathi bemisa wathi akeni kancane lo muntu lapha endlini ngathi uyakhimula uzovuka kini bema abandiyigodi wavuka ukuthi ngavuka ngibuza kuwe ukuthi njengoba ngibuza kini nonke ukuthi leza kanjani ngibuza uma weza ngoba kwakhona uyisho kwakhona ubaba noma kanjalo kulungile kodwa sefuna wena ukuthi uzongena kule bandla ngoba phela akusile ibandla elihle uzokusho njani lihle kakhulu kwabanye abantu mlangaphandle libi kakhulu abazi nabo njalo silibi ngani uma bahlalela phansi ukukhala wena ngizwa njalo uhlala uthi ibandla lamanareta libi isho kini isho ukuthi libi ngani kahle mina ngifuna ngikhulumele ngenasho iqiniso lokuthi libi ngalokhu nalokhu angabheda azi ukuthi ngiyofuna ukuzwana nje uqonde ukuthi umfake endleleni abe sebheda kodwa nami nginayo inkolo yokuthi ngomuhla ukuphela abantu abanye bayoshona le abanye bashona le noKristu Jesu utho njalo ukuthi abanye bawuvukela ekulungeni abanye bavukele ekupini yini vele sini uvele kubini ngoba phela uwenze okubi wena uvele endaweni yakho ekufaneleyo ushembe uma ekwazi ushembe ukusilungisela izinto la emhlabeni kufanele nasezulwini ukusilungisela le nkosikazi-ke ithi ngesikhathi ngisifile ngahamba indaweni iyela ku-90 yakosi behamba wayekuyisikakhe ongasekho kodwa kwahamba ngoba kubona uyezulwini uyokufuna ezulwini futhi wahamba wafika endaweni la sekubona wathi kusezulwini-ke ingabe wayebuza kubani ingabe kukhona abantu khona ogadi namaphoyisa ndaba wabuza kodwa kwasekuthiwa hambe nansi inzenkulu inomnyango omkhulu ungathi umnyango le yasegaraji kodwa-ke
uzongena lapha kuya-ke la uzayibona ezulwini la waqonda kuwo lo mnyango omkhulu wafica uvulwe kancane uvulwe uhafu wafana uvulekile uyakwazi ukuwuza kancane uthi-ke lo nkosikazi ngakuwuza hayi akukho muntu ongelanya ngathi ukulungula ngabona abantu behleli bebethi ngomhlophe bengabonakali labegcine khona belokuhleli nje kumhlophe kodwa akezwanga ntomuntu akezwanga kwathi sefika lo muntu emana sekiya ukuthi ngidle khona la ezulwini wahle mama wathi hamba lo muntu ephinde lemumva eduze balaba abantu abaningi bafike etafuleni amatafula makhulu waze ebheka ibhuku abona itafula lasemhlabeni ikhona lasezulwini lo muntu obheke ebhukweni waphenya wafunda ngomunwe abiyapenya funda ngomunwe waselibhala ibhuku waphindela kule nkosana isikhathi sakho safika sokuzana phindele emhlabeni yilo yankosikazi yabuya njengabo-3 yayisivela khona iyaliwa kodwa isikhathi asisafika yaliwa ubani khona nangumuntu eze kuyona wakwathi ngisabheke encwadini ukuthi ubhaliwe ukuthi kufanele uze la niyazi ukuthi eNazaretha baningi abantu abakhulekayo-ke nabafambisana babuye bavuke babuyise inkosi leyo project beyikhambishayo angikubizana kanti njengoba ngisho angikubizana phindele mu abanye isikhathi sakho sikafiki phindele mu baningi sebefikile-ke mbangitshela hawu mina ngabuza inkosi esikhotheme angibuyisa angandulumpela kodwa kusafika isikhathi sakho kanje ubuyisa umuntu umbuyisela kulesi sidumbu engisisonani umbuyisela kodwa yena engasekho kusho ukuthi ikhona indawo inkosi lapho ihleli khona lapha ikwazi ukuthi mase sifile la simushiya lo mhlaba isihlangabeze khona uma kufanele ukungena isidoze ungenisa phakathi ababuyi phela abafileyo ngempela ababuye babuye bahlupha ngaloko abantu abafileyo ababuye babuye bazotoza wena wemngana senginile ngasikhathi babhali kuba yilaba abakhulekile ababuye babuyele basho ukuthi imali nkosi yasifamile sengithi ngiyangena emadala kasakwasikafi senja ngisentenithi ubaba mkhulu nawo amandla okungenisa abantu ubaba mkhulu inkosi yasekhami inawo amandla okungenisa abantu inawo amandla okubuyisa abantu ithi wena isithatha sakho inawo ya kusho ukuthi-ke mase silotshiwe la uyowamukela amagama ngithe lotshwani lonke encwadini le ngisho niyazi ukuthi uma ngase kulotshwa abantu abangangobani lapha nje ngabe nganelisiwe mina abasemhlabeni baningi babhalwe bona nginganazi ukuthi ngana nanginazi ngana kodwa laba nje abala hawu ngathi abaningi vele kanti abanye ababhaliwe kodwa-ke unentolwane encane yokuthi noma ubhaliwe uma usahleli emhlabeni ngoba indawo yobona bese sikhathi igama lakho libesesule or sekumaka uyabona esikoleni lapha noma iy'ngane kukhona irejista okubhalwa khona iy'ngane kuyamenyezwa njalo kuthi bani ongekho bese kubhalwa kuthi kulelo suku angekho ngani makusasa sibana hawu lengane ayikho futhi kubhale futhi kuzokuba kahlanu sekathakusele zangile futhi umathi kusikhathi leyo ngane ositha bathi ulova ayikho into zoyifunda uma uhambe iseyithatha ngesonto ufunde zibembili wena uma uphinde wenzeka nje zokuqola babaxoxa kusho ukuthi uma sinyathekeka nathi singalungile singekho esabadeni
Senge 1 2 senge kuna wena start ngifike nto lokuthi njengathi sisole siyokwaliwa ngikhuluma entweni ebuhlungu ebuhlungu kakhulu namhlanje baningi osaba la omakhothana la baningi beza kimi bathi indoda yami ngathi ayisathandi kuthiwa njalo ukuthi nini khona umfana uthathe intombazana ayithathe khona la esoteni esonta naye ithi manje intombazana kuqale ngathi akasathandi kushwana ngaye masabathini amaningi nayifundise ensekwayo la ningaye angisho ukuthi ngikholwe ngokuya emasabathini kodwa umuntu ongaye esabathini angitholi kahle ukuthi uyakholwa ngiyatsho naye uma nithi wothanda ongaye esabathini nje okulungile nami ngizoyitshayela endlini ngolo ngifika nala ngithi umhlangano-ke ngiyihlalele endlini isabathi ngishaya kodwa ngazi ukuthi abantwana bakaNkulunkulu bayaya endlini yesonto na ethempelini bayekumdumisa khona ngensuku zonke abafanele ukumdumisa ngazo lungabikho nalunye usuku angaphula umuntu ekudumiseni uNkulunkulu uthi umprofeti uma usebenza ngezandla ulime emasimini uthi uyothi awusebenzanga ngalo uyabuza nami sengibuza ukuthi uma ulaphula isabatha njalo abafana bami asebejwayele ukuphula amasabatha ngitshele omabona bayeyamndoda omnye ngikhanda nami ngiyahlule sengizosana ngathande ngikhanda ingane kasigida nalapho ngisakwasokosoka nomgene noma uzwambani kwafika kwakhanda yebo ngikhalela masha ya washada wena kuyini silo ngashada nalengana ngiyiphethe akayashi Nazaretha njalo nokuyodla kasayingozi mina sengizonina walo mfana yakhala ingane yakhala angasitha kenze njani manje ngizokhuza nina amaNazarethi kakhulu amadoda niyahlupha kakhulu ngathi uNkulunkulu angasilethisa uthando lelesithandeni amantombazana abude emathekwini konakele phayindana ngapha umfana osebenza ephayindana akabuya goduka ekhaya ngiyabona amantombazana amaningi kakhulu amaroma kuyimission kathi thole imission merelisa kodwa abafana bamaNazaretha bayaphelela khona emandeni ngiyabona ningi yabuya khona ababuyi umuntu angamesebenza amandeni akabuya indaba emandeni khona amantombazana indaba ephayindana khona amantombazana bayeduka abantu ibani nenkolo ezinzile mena ibani nenkolo eqinile mntana ube yiyaphi yaphana anguthatheka nayo intombazana awuthathi ngani yona uyishumayela izela
ngokungingane yomuntu baningi akamunye baningi bakhalala indoda kathi singishana thina uNkulunkulu kodwa senze njani indoda ithatha isikhwili singakaloluthele phezu kwalamantombazana kuze intombazana yomuntu ubona umfazi shampazana ushaye umfazi yinduba ungasuthi maleni yazi ngokufaka amankomane iwancipha nje ngoba amankomane ayazi ukuthi kufikwa kanjani kodwa kuthatha ubhodo lugogo ushwayele uthandile ebuseni ukukhulumana uthi ngamfica ngamfica indoda kanti shembe uthangenze yothini zifayele kusho njalo namanje uthi uthi uma onile uthandiselo uma onile umngane mthatha umtholisicala hayi ukushaya ingane yabana iyazi ngizala ukuthi ngishamngane yona tathi ukukhuluma nobana phambi uthi yazi ukukhuluma kanti ungasho nami ukuthi akho muntu lapha batholisha nabo futhi kudwa isifundo ukuthi kule sikole ingane ziseyile zona seyile ngoba ziye esikoleni nani ngizobeyile zifi ngeke thangele zilele kwamshaya umfazi ngiyavalisa kodwa kwamthinta nje sengivalile ukuthi igama lakho le-scratch line-cross ebomvu mphinde futhi 2 3 awuzeke ngempela inkonzo ukuthi ngobuhlungu besizana enhliziyo yami ngizolwa nayo ngoba ngithe uma ngifika la kule nkonzo ngizohola amanazareth ngafike ngathi amantombazana amaningi kakhulu ngangize nasenkosini beka amuzawuzela uba ndike atheka ngazi adabuka namanje sike ngithi mina masokuthathane nathi amen amanje ngibathathile kodwa lokho esenukudila manje ukuphikisana nami mina ngikhethatha lezi ngane zabantu ukwazi ukuhlala kahle nizonde kahle kwaqaza lo unabafazi ababili ungabe ufuna isithathu unamantombazana labafazi ababili thatha-ke lo wami la usela wabathatha kangisho ukuthi labafazi abathathu muthi ngithathatha ingane kodwa ufuna uyiphathe kahle ungabe usulahla lowo mdala awusefuni ucela mina awusamfuni lo mdala uney'ngane eziwu-7 uyazinemkhulile yazi madoda ngifanela kahle awusayifuni le nkosikazi ngoba uney'ngane eziwu-7 sekungathi hayi nami kodwa ngikwazi kodwa ungathi ngitsheniseleza sekungifika sekwazi nabantu uyakhetha futhi njalo futhi umthatha komthathe uyiwona okusho njani lokudala ngiyemthatha komthathe kuledeke amadeke lapha mina kangiphathela hayi nako la laba nabo kusani lilotoniwe amadoda kusani namadoda kukenzozizi ungaphela iyona baba wakho iyona nkulunkulu wakho uphindule wokale uganelani wena akuhlalelane ngagani lonke hlalani namasesubele magani kanile nonke nina senahlupheka manje nizakini futhi
konka kufunekile kini kwashamini ngakwashamini ade ngomuka ayisakuthe izingane nonina mokunina nengane kuyimasika thandazani sibuye uNkulunkulu uzosinika izinhliziyo ezinhle ezandayo uzosinikizile ezigcwala umuntu wethu igcwala wonke umuntu inhliziyo yakho ikwambe wona nesakwazi sakho ikwambe ngana noma konke okuzwane kube kuhle hayi ukuthi lokhu amen 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 abashaya nawe lokhu sayibona kushawa duke ngoba kunesilonyana kwazi kwenzani ukuthi kwenze ubukhosikazi kosusiza wami ngokushaya athi wathi laba ungeke nimshaya kusho ukuthi nekhaya ungeke umshaya ikinto usho kwantona lima imfundo yogodo yogalelo umntana nomuntu ingozi ikhule sezinaze emakhanda walafanike indaba lapho hayi omangala ngizosiza abafundisi manje anekade ngizothenga umshado yakhona ndoda yakhona umshado uthatha kumanje umshado Quando eu já estava dando conta, e sabe, um bom nome de é amador, andar no mundo. Bem que tem da onde eu vou te quer. Uma oceana de quase ele, minha mãe. Wewe na mando usikili. Ukekuri, akeni tezuli. Naizindaba wakuvimbele kamanazareti wonke abantu abahle bebonile nabula bavinjelwa ngontula ngetuntula ngontula ngoba bavinjelwe manje abantu ngoba sephulile imithetho kashe yiyo le nkhulumano noma sengilwa nje madoda namakhosikazi nani mantombazane sengilwa nje ngizokufuse ngibaqala zangala nobukhali ngibaqala zangala abakhali kodwa laba kakhulu njengoba bayabhonya phela bathola into zokubhonya lapho abakhali kakhulu kodwa ngalawa indoda iyangishaya babathemba kwalo bangathi ukwenze emuva nawe hamba emzini womuntu besithi umfana kamane uthile bemekade phezu umkhona kuze mfana omnye bengithe ibuthi uthile phelisele umkhonto yafa nengane ayazi ukuthi benzi akabane sasho ukuthi leyanto nje wenzele yini ufaka umkhonto waphumale impilo ingane yomuntu yethu iyodwa kuleyo umNazaretha-ke ubhabhathile ngithi ubhabhathemva kokugwaza leyo ngane noma ngangibangala noma enze ngemuva akekho umNazaretha ovunyelwe ukugwaza umuntu naleyo ngane kuwumNazaretha bayigwaza akasasho ngokuthi uyonene nina khulu bekhaya ezona manje ngathi ngishonaphi ngoba besodliwa yolengana ngathi ngizotshela khona ngizohlala la ekhaya okay yena la uhlala kuleyo umNazaretha ngoba noma izomani bhabatisi bonke ababhabatisi manje abantu bazodlula kimi bavume zona bangabhabatisi udlula kimi ewe ungathi bafundisi bangabhabatisi ngingoleka esibhabhathisa yonke inkumbula le ayithetheleli izono lezo lesi esibhabhathisa iqinisela nje sekuze kwabuhlungana ngalesibhoni izona ngilongile yonke ibhoni lezi ngiyacindezela ukuthi angimamukeli ngiyacindezela njani angimamukeli khona angabamukeli manje abamukela thina sithile
Sekini uma ushembe nayo indlela yomngenisa umuntu ezulwini njengoba wathi ngena wena manzuzana ngena wena sibani wena manzuzana mkhokheli wasechechi no ayatshonga ukuthi ngoku wasechechi wathi ebhukweni lami la ingane yamaroma lawo ithe wonke umuntu noma uyiphi ibani kodwa kushela akabuzanga ukuthi ungasechechi wathi awukafani ukuthi kufanele uzela phindele emhlabeni efuna ukuba azibonele yena ambone ushele angeshula abantu noma sembonele do lo mfazi waba nentathu washiya konke anako ngazi indoda okushiya konke umanzuzana ngambone Themba la ibuzo iqembu so sathi ushini nalezakwazi indaba okulo kanjani ke nani ngihlale ukuza la kwenzi awulanda wenza kanjani ya yathanda lo nani ukuze ukuthi umuntu walethwa yini avuma ke kanjani manje abanye benza nazo zonke izono siyapapathiza phakathi kweli mithi nasepakethini yashona khona nangeyisa uzothi ngokweyiswa la nathi wayethatha amahero bekhulumesini eyindunyana lapho amabona athi amabona ukuthi anamahero mani amahero wakhe ahlala kodwa umane asesayakontulumpetwa finish wasesathi uyaqhamukuyeza bathi sokuza ukuze nozosisoke ya nizokufa mane ngavumi zona senizokufa lonke umandla wonke lamatala enu angithekile angikwazi ukuthethelela umuntu kodwa umuvumile izono zakho la uyakhululeka wena ukuthi umethekile lo hayi nama ngithwandana ngizwisela kwababa kodwa bamthizele kangaka uvuma izono wena uye khona uzwayo onendlela yokuyothethelela abantu ngazi lutho khona bona ngeke nizeke nizovuma izona ningazi ukuthi ikhona indlela konke khona naleleyo dame kuthatha uvuma izona umfana wayeseyavume khona ngabonda hayi lo ngasathethelela ngezikweni wenzani ahamba ukusile sesebuhlungu athatha isihlalo sihashi asikaqala yabona ukuthi yahlungu wabona lo muntu manje enisohambi thita afike lo muntu uyazi sekule siyathi lemele nje abamkhuleka phansi athi uzathatha wena uzathatha bathatha sakho faka la ehlombe zayo mama amabili wayewafika kulo muntu nali yathi no. El parque está. What? What is this? Lamdande. Kamatu umetoka Lamdande. What is this? Nania. Ama hata mampondo kwa wiko. Kwa wiko. Ama hata mampondo. Aya kichi. Anumdalo. Likakhathazele lezi. Ngoba yobuke mpangeni lezi. Likakhathazela nawo. Wasanyaka kakhulu uluthi hayi. Hayi ikhoma solo phezulu. Ngangagibela phela kanjalo emafundini ekhamini. Ama washo khona. Nabanye abafana babahamba wakhetha. Isithu. Ngagibela nje hadi. Bakala wonke nje ukuthi yeza. Wathi sibe. Wahamba ngendlela engqondo ngokuzombona abantu wathi namla bashelele emadwaleni. Mama wami, bashelela la
wamatshe lathi langena lonke la labambela ngesisu phezulu ematini wayekaqede athena kuphuma leyayo ubambeke ngesisu kunokuphuma leyo aphumula amatomati aphumula isihlalo ungayengasaphumuka ngaleshonto wahamba uthi ngahamba ngalishiya khona lapho lelo hashi uvuma lesisolo kimi ngoba siyamudla akalazi lapho lela khona uyazi na ukuthi ngathathe ihashi lomuntu ngaleba ngalilahla ulahle umuntu owatshothi ihashi lakhe ulahliwe unkulunkulu ulahle leli hashi owalithatha olididele enkosini lasefunu sekulobuhlungu saze laphela khona lapho indlala yaliphatha laphela la ngoba wathi ngamla ngendlela nje ezingaziyo uyabona ubalekela ukuthi angasakuhlangani nabantu bambona awusonomthetha wavuma kodwa lowo ngoba wavuma isolo esinjalo kodwa silula leyo silula uyashi balimala wayintoliye masuphindile ukuvuma ukungalala nomfazi womuntu kanje lezovuma zonke izinto zovunya namhlanje kubela namhlanje ungabhinyuze kimi nemali uze ngitshela ukuthi uvuma isona zivume ungasivume uzokuqadisa umuntu wabulala intombazana ukubulangana indaba ngezwa ngathi yayishinyelwa ngubaba useyi-transport angazi i-transport ni kwakushayeleka zisemgungu ziya eThekwini selifa ziye emarisbay zidlule ziye eGoli kanjani transport oyi-transport leyo nami bekhona iphumule mhlambe one day iy'nkabi ziyada umfana elusile iy'nkabi kanjalo wasiyaqonda lona esiphumulweni kugcwala iy'phumulweni ezindawo la kwakhuluka khona iy'pani kuhlala senkonokenzakazi noma eduze ukuthi sebecabana ngani seyikhobole la esiyithathe faka ngale ematini faka ngapha ematini wathatha amathe akuthi isikhathi okuba asihamba siyana wathi thatha amathe sindezela ngamathe wayishiya kanjani konke amathe la kade wasoka makhulu injayila kwasi wasendeza intombi wayishiya kanjani waphula uthemayebuye wasekhuluthi kulalimuthi fisha lapho kengiyobona amathambo akho ezeyina fika amathambo ngathi ahlaba mhlobo waneziwathi ukulunga khona anginegazi yonke amathambo akala phansi akunegazi azini angithiwa bani kodwa yena emphefumula kwakho lomntanambulala kusanyenegazi langengoba lisibona yene iyakhansa mathi wangibulala mali noma amphinge wena amphinge indawo le namafula futhi lala nawo abelu uzophinjelwa kodwa phambili khona indawo la uzofika uphindele khona khulelwa wena ukhekizile uzophinjelwa usuphindele kunye nje ayikho indlela yokuphinda into yenza la emhlabeni lemfundo verse 18 sathi 18 uMateyu kuthiwa okuthethelele emhlabeni ukuthethelele nasezweni njengoba uboshiwe nje uboshiwe umubulela umuntu la yonke imikhuba eniyigila la uzobosha phambili usakumile nje uthule kuthethi ingekho indlela yokudlula ngokwekuqala lisiyapha ke nibazweni awungimi mina phakathi
ngisho la abangozana batshela uthande ekwasheni mhlawumbe kukhulu isangano wathola khona bakuthandazela yes banethanda abaningi baqiqiniseni njengoba bafise esigodini sesizi babamkhulu laba babehlulwa yindawo sebeyitshelile abasemphakamizi basebetho baba unkulunkadera wena wenzani nkathazo badesho umfazile lesikhumbuzo wena wadala lenkathazo ukwasizomala waqinisa kakhulu emthethini uthathike awakwenza asha shekeseni ubamkhulu bathi wavuke njalo ekutheni ubaba unkuzeni wangavuka wathi nayibona akhulumele sebambe bathi bathandela abantwana nesela mbizweni ngiyahamba ngihambile bengafika esigodini sosini angasithola seboshiwe bedraya behlabeni bengenakudlula kuleyana omunye wathi ngishaya sekumfundisa ngisakumfasi bathi bezilizile kodwa phambili kayi asibaba njalo uthi-ke uAbraham khohlwa yiloko ukuthi usuku umuntu lazina utshela abakini akusukwa lapho qhamuka ngenzansi kwena bakhona abaprofethi bakhona abatshela abangathi ukuthi abalungu babengalaleli bona hayi yangenwa yena la ungalalelanga ushayela nikelele mfana wami nikelele ubonge kushemba ukuthi wangenisa izilimi kusho indoda lapha yithi nikelele uyise isiyu nathi nikelele uyise ofike kuso wathambe yokushemba unikelele uthi ngibonga ngokuyise kusho ubaba wangenisa ezulwini uthe mangenisa wasethi ungenisa ngabomwa kungakho kodwa ngiyangenisa ngoba igama likaShemba uzangomphathe kabi bonke abaphathi igama likaShemba kabi ngeke bangene bangene ayikho indlela esingavuma kumina ngoba iliphathe kabi igama lakho kusho umuntu lapha engasendlini yesona bani uyabona inkosi yavama ukuhlala ngale kwejesu sakhumbula nje lapho nami ngiyishalela angivuma sono ba uvuma sono ukuthi ngangiphatha kabi igama lakho ngawumphatha kabi yebo ngawumphatha kabi yonke nje indawo okay na manje zonke ngithethelele ukuthi ngokunika ithethe hamba-ke baba sukela namhlanje uhamba utshele bonke abantu okhuluma kabi ngami kubo ukuthi manje siyekile lonze suhamba kahle-ke manje awusakhulumi kabi ngami phindisela kanjani igama oselikhulumile uphindisele emva yambopha inkosi yami faka amaketha kwahamba umuntu ejabhile athethelelwanga ngoba wayengasele kwatshela abantu ukuthi sengijikile sengemthandi Shemba isikhathi sasingasekho abanye base bafa abanye sebehamba bayepoli ngobatshela ubathola yathi umuntu ubatshele bonke kuze kini ngokuthethelele yayazi ukuthi anakuya uboshiwe ngoba uphathe kabi igama likaShemba uShemba-ke uma esisindisa ezifeni zethu kusho ukuthi umoya oyingcwele umuntu ethuka umoya oyingcwele akanakuthethelelwa
ingoma ngalento eselethi uyosikhulula nathi kuyo yonke lento esesiyiyo simanaka